Actually, Mr. Chairman, may panggit SM, nalpas ti agreement na kati tricycle gani barangay franchise yan, Mr. Chairman. Nebaga ni nag-meeting kami kada po makugay, kani chief traffic bumagat po kada di official di SM nga taga Manila. Kaano po? Well, napayawang kami Jai kasi hampay may SM. Kasi inibitarak soda apo ket handa na ko may dikalman so they will set a date. We will not dictate no sinot mapanid Jai apo. Sumubata basita po. Yes, po Ferdinand. There was a time po that the third party na kami kinontak na po to prepare all transportation ng mabaling nga dumalan yung ti SM po. And then I called them. That's the time po nga at nagaran 14. I think 14 kumat pinagkasang you're not available at that time po. Iso kumat yung mayo po 13 met nagsasango da amin na po di mismo nga gazebo di likod ti DPS. Okay, kastoy po anat saritaan nyo. Please update us. What was agreed upon na po, dati neighbor barangays at nga dati inema po. Inema, nangalisan A, nangalisan B, Botong, Raraburan, Darayday, Kenalbua po. Adamet lang terminal da dya po, ngim within dya barangay dalang mabalinday pa kasi po. Tapos, agsisinublat ti aming nga tuda po, nga at nga terminal ijay, iso nga tayo pagsasaritaan da no, anat schedule tumunggal mesa, 5 to 10 tudas for every day po. Kastoy po kahit may ti sumango ka di third party, bunga council. Kahit may sumango ti buo council di third party kasi ni SM imbaga na nga umay ni PSI then adagay sa baling agreement which I do not know then da kami nga committee on transportation hami amot mapaspasamak apo da kamtot kagura ti other members yon. So we will reset a meeting. They will rediscuss no that agreement. Example lang dito, I will give you also the contradicting this barangay franchises 51B barangay Mideta kunada. Dakamlat mapan di 51B which is ada di ordinance. Ano orti baga tayo? Di ba? Yes, yes, Mr. Chair. And also, Mr. Chair, for us to really know kailangan ba talaga ma-amend din transportation code tayo, Mr. Chair. So, talaga kailangan tayong makasumango kadagay maseknan, lalo kadagay tricycle nga adajay within the area, Mr. Chair. So, Apo Ferdinand will just reset a schedule with SM again. Siyempre, ito masabo na i-discuss iti agreement. Okay? Tapno masungsong batan mi. Payag kayo, Apo, members? When Apo Chair, dito gentleman's agreement, intention tayo Apo Chair, akit i-incorporate tayo di ordinansa tayo tapno awan to ti sabali nga franchising nga mangibaga nga illegal dito inobra. Yes, Apo. Apo. Ningimi kita di barangay ordinance Apo ket 51B, validity reason ti 51B. Ape nga da sumrek ti Ariami, ket barangay franchise kami. Okay? Mawatan nyo ko so kitain tayo po kasunod pilang improved ti ordinance nga makater na aming mayat mapaninjay Apo. Win-win situation. 5 to 10 tudas everyday ka pa na. At pila. Mr. Chair, may Yes, I Apo. ask, dede apo tayo nga DPS, no, sino from anang department SMT kinasango da? Yes, Apo Ferdinand. The third party is PSI. PSI, a representative of SM Apo for main SM, tapos the assistant head da iti marketing, bali upat dami na Apo. Please, Mr. Chair, if we could get all the details, names, and so that the committee could invite them.
Thank you. I can provide you apo their names and their Possible telephone number. contact numbers Yes. also, Mr. Chair. Apo, Secretary. They contact me apo, not because I'm the officer in charge of the DPS, but siguro because I'm the focal person of the LTFRB, kami na po City of Lawag. Mabaling ko man ladamagin, Mr. Chair. Yes, Apo DJ Pereira. Toda nga tiglilima, kasla ko mabalakad, mabaling da makipila. Hana po, what I'm talking ka DJ Castaget City franchise apo. Ti agpila apo nga every 5 kumawin, every 10, dependent to sa magsasaritaan da. At there are, I think, 60 apo ti city franchise nga to, da kami eh. Agsisinublat da po, tapno mapadasan da amin. Sa balilat tamit apo, ti pilaan, dati ay, nangalisan A, nangalisan B, Botong, Raraburan, Nalbo, and Darayday. May isa apo, isang ako nakadakwada, ay kunada apo, it depends upon you, no? Kahit yung day, at memorandum of agreement yo, nga pila kayo latawin dyan, mabaling kayo within ka neighbor barangays, kung paano namin. Yung na bagada na bayad na apo. Yes, apo. Okay. During that time, apo, present aming nga president. When nakamlaing nga council nga present. There was scheduled, apo, nga 14 tiyo may nga kasarita. August 14? Yes, apo. Ngayon, you are not available at that Adang time. Hawaii. We, apo. So, 13 di... Di ba before pailaing nga po? It was... Before, apo, day muna, apo. When? Ngayon, mga natuloy, di. Ape, di na kami niya ban. Di ba kaslama, di? Di muna po, awanti taga-SM po. They just, I just called them po, nga prepare po nga umayda. Ape, hanggang na ang di problema, I wasn't even informed. I'm not invited. Okay lang if I wasn't even informed. I'm not entitled po to answer that. So nga ro, tapos kasi, i-try tayo nga contact SM kasi namin nanok pinabansuda, PSI, ibagada ngaming Wednesday, supposedly Wednesday, adadakan mo Cebu. So, sige po, i-meet tayo to Mansudan, I will call them po. Tapos, Well, and then I will inform them. no, we will call them. Yes. May ding yan. We will call them. Okay, Apo Ferdinand. So, kitain tayo no natin agreement you. We will put it on paper. Tano, no naman iti ma-improve yung ordinance tayo, Apo, then we will improve. To cater aming needs and wants the tricycle. So, win-win situation, Apo. Both the riding public and the transportation group. What they told, Sige, Apo, bagada kami po, I know that yung bagada kanya kitigwa po, they will present also the general DJ. Well, Well, pas Apo, ka na pagsasarita na. sige po, Ferdinand. Sa bagay, they can cater met iti aming transportation group ti kinalawan na DJ parking anda 1,200 or 500 square meters at 10,000 foot traffic a day. So, kaya da nga tami tapo. Yes, Honorable If Landino. I am to propose, Mr. Chair, that also on the 18, we're just gonna put a date. Earlier, Yes. to latat meeting and ito yung session hall, then after SM. session hall, SM, and then we're gonna go to ito yung auditorium Yes. for DJ meeting, Mr. Yes, Chair. So, we'll put it sana proposal 18 on date, Mr. Chair, the meeting. No, the date na ulit. Sige Mr. Chair, po. Yes, mabalilang damag, Mr. Chair. yes, Honorable Pereira. No ko matimesa nga city franchisee, awan toda na, kahit na makipili ta SM, at akas na nga salitaan nyo, no mabilin nga makipila. At 60 laing nga todas ti mabalin Times nga, 5. kit no, at the city franchisee, awan membership na nga toda, kahit tagpila JSM, kunana. At anat mapasamak ka DJ. Jay, agituro da po ang problema di Jay. Makipila. Siyempre, ti territorial jurisdiction na Kitlawag City. At didat ang mo po at ang gumit amuno sinut makontak namin kaligidi. Hasta at siyempre we rely on the TUDAS at sudamet na tada contact number na kada kami po. Iti no sino Vice Presidente da po. Po Ferdinand, please, i-brief na ka man lang o DJ nagsasarita nyo, tati sa idea, may po Ferdinand.
isu di dya po, agsisinublat da, no kasparan 60 da po, tas Okay. sangapulo, every 6 days, nga agrot-rotate dalat da po. Todas lang no kadya Apo Toda- Chair. todas. Ang karaman naging city franchisee nga. City franchise na to das. Ana, what I mean, tay todas amo tayo nga 20 kumat member. Dan yung adult city franchisee nga awan todas da. Ay, sunod, apo, siguro. Sige, ti issue mi lang. Di awan membership na nga todas. At Mr. Chair? awan. Mr. Chair, 2000. di ba ti SM no agad kabarong ato da no kadetan? So meaning to say dito ba ana Mr. Chair kad DJ nagmi-meetingan da ba? Automatic nga DJ lupas pagal taglilimat na ala from city franchise. DJ ba mapan ijayen ket ijay dag permanenten nga to dasen? Please ano man pala nga po Ferdinand, ipa-discuss tayo po nun at isaritaan da. Tapno we have an idea. Di muna kami na pagsasaritaan ni Gwapo, may sawin no, duwa nga tuda lang. Ti problema met di Japo, no ni S2 pagarigan, syempre, agkapudat SM po, sentro, tapos nakaalad at sentro, at baka handa makiter di needs ti SM. Iso nga, at naganan, tapno at adalat na available nga tricycle i Japo, iso nga 5 ti minimum apo nga Per toda. tuda, no kasparigan ti may isa nga tuda ket 40, that is already 200 nga po nga tricycle. Happy 200 po. 60 times 5, that's 300. Ayun na po. Okay, 300 a day. Kaya po, kaslas yan. Sa times 7 days a week. So DJ 300 nga imbagam, ije that 1 week. Hana po. One day lang di dya po. Tapos One day. mublat tuman ni Sabali nga sabali lima. nga group katudan. So nga every 6 days po di dya nga di dya na natudad toy sudan tuman to after 6 days en. After, agsisinublat po. So, Rotate na nata po. so example po we have 60 to Dusty City. J, so times 5, that's 300. So, Handamit pa namin nga 300 ija po. example, the figure mo datay Apo Ferdinand. So, 60 times 5, that's 300. The 300 nga city franchise, mapanday JSM, example Monday. On Tuesday, another second batch of 5 times 60, that's 300. City franchise. Kasi po, handmet nga aming nga jet uda po mapanig jay. Okay? At damit their respective nga terminal po. Yes. Iso nga, to avoid lang agkura nga po, nabimpinas niya, ano na kayo, SM, itatak umamit ti schedule da po, di automatic nga pandamit agpila GSM na po. Example nga rin Apo, dito ko ni Toda, example ko ni Toda, laban Toda, Mesa, out of 5 nga franchisee, hanang schedule tatanga Monday. Ngayon nagitulod na pan GSM. Okay lang po, dyan ito Okay lang. basta nga terminal ijay nga. Okay. Awan no kakarganan na po, Bise. Baka biglang tutuma kasi 51P. Nung amin, iupe mo mera po, hamon isot pa kitam to giant nga uncontrollable to. Di ngamin, amin na po nga makin schedule because they will be providing at naganan, best da po, no duty da, at naganan, no duty da po, isot best damit amin na po. Nakasalita di gidi maseknan nga Toda na po, pimayag da. Kaya po, Pimayag da po, Francine. all ang Nagsarita kami Mr. Chairman, idigit. DJ 16 to the Tilawag. Di baga niya pumakugay. Rotation DJ 1 week, Iso nga ron. Mr. Chairman. Ngayon nakasalita yung Sudan, kaya't da. Well, Mr. Chairman. Ngayon di problema ngamin, DJ Sumbag, yung baga na po Pereira, nga di kiti tricycle Tilawag, nga awan membro na. When? Ket ti DJ baga na po Pereira po nabayag mi ti challenge ti kada tuda no sino kada pag membron ta kag paisona na nasuro ka talo gasot nga awon pa ti membro na nga tricycle. Including the na-file an amnesty po, that's 219. Awang pa'y Toda da di gay. Kag paisona Mr. Chairman hindi pa election idi
talaga nga ko 380 di aumpay di membro nga tricyclean. So how will we entertain those awan members na, ay awan membership na po Francine, like di baga na po Jason? Handamik namin kahit di maging membro di jay kurkuriro no ka Mr. Chairman, di jay di kita nakapaisurot di siyudad Tilawag. Kagpaiso lang Mr. Chairman kahit halo-halo ti tricyclean Tilawag, hana Tagalawag lang. Amin na ili ti probinsya ti Ilocos Norte at dadaamin na po. Kadadamin? Awan, umanda magpaspasada ti Or di Lawag City. pasada? Kasi if my memory serves me right, aming qualified nga the franchise na po, Tagalawag Baka di operator na lang. Di operator Driver. na lang Mr. Chairman.